mo achendo Badwam TV Badwam so anopai kase no braso say de ebrowo ensem ne do so ne etodwa mu bi ya wo beti eni ensuo hu akwatwe ewo eye emiaye ebi esan fra sutade no a ye bi atomo na ye sha osudukum potamo ho na make ye de sansam no ebebro Environmental Protection Agency mpanifo so de ato wo mo a afri asisi dan ewo waja dam no ho so woncho ho mfiri ho entesa ene nyina no ye ba bedwira gu eno ne nsem bi na no pay me de bro Adom TV Badwam kase me dem live on Facebook/Adom TV Go TV channel 119 and DSTV 280 medin de afia amankwa tamaklo afia ni DMT said ensem ni chiremu ete ankasa ene ya make senso ho ayeden ewo me bi wo sha osudoku abato mpesua no eso ni nyina no eye poye mantam no emu nsuo ensamo ampenfo atomo esampon dams village na ekoso no nti ene unkura akofo gallon no bidia na e waso be ye hyepa de ekoso ebi ni Adom TV kase edi nkomwe Adom kase amani boni Augustin Boa ene wonu ma woye wan kase wadwuma e wodwabo so akwotwetwe nkomo am wonu ma kire mu se wonu mu de wo hwe ani mu kwan ya ne se wodu won hu ehye se adwumadie yi mu a edu bra se won saka won fa so de a senate mpanyinfo eni nokure ema wono Steven Tikoli eye NCC director e wodwabo so na wode ato wonu ma woye wan kase wadwuma wode won hu ehye sanse echi ba mu nyina se wonya gidie ewo mu esan se sa adwumadie foforo senate edi abai se dachi wo kwa ahomegye mu obenya mfaso afiri mu pa yesre se mrata atri eniti senate nye asabi ekuo bi a akoye ankwaku bi ku a obi aska ebedwane eniti informal sector niti wokwa evia TVC kura no omo ahyase a omo organize informal sector so omo ka ho abom na motumi anya bebi pa na daachi bi nso omo sumi atimi asetematumi asi omo ye nti ne besre atiefo ne ahwefo ne se ye wo individual anase informal sector no yemfa bibi nto ho amechina se ye nyini a nya babi a ye betumi anya bibi kakra afa de aboye bra at times ye adwene se be depend owa Bayanto akase no eso na pani kwankyerefo da Environmental Protection Agency ano kwabena kokofu nene wode ato wo ma afiri ase esisi dan ewo waja sutade no ho se woncho ho afiri ho Adom kase no ne di nkomo bra wo bo apro ekọ waja mpotemu ho akọhwe ne ma ekoso ewo ho ena ode nsemi tu dwa ye sansam no ebebro me ento so na yenko yensam foforo mu na divisional chief ya wono da fiavi traditional area yesoga kope togbi achuga soga ya wotoso emienu na enei wone ne mpanimfo abopro akọ black voter no eho efise fra ye akosomo sitade no mpanimfo wono mo abiemo de akoso Adom TV etwaso wa won fi ebe river banks no esu ye say spillage no akose a lot of havoc I render a bit more homeless. I'm a baby or better and when it goes beyond the district, it goes beyond the district, it goes beyond the constituency. Yes, sir, of Mampenin and other than Gufado. Beba, Edminimia, or Bessoman Dongamaba. Now, alternative solution to this, no, it's me a year. When we are national disaster. Osudoku State Mankralo enso ade adesede eto omampani Nana Akufo-Addo enim omanfo a enso yiri ebowura womo efie ese womo enyapade ni bi enso ne Adom News nsentwofo etwetwe nkomo no ensem se na womo ede tudwa me manfo kwa hiemu papa esane se won a waye mfu nso na huru won mfu nyina akọ ebi madan won bi omo abrofo no ene ayi Chinese fo no ne kromafo na woyen mpatanso wo nsunusu no atwi won kejisi ni nyina ade ko zesa ye dani nya aka nsonum kra eti we kra fo enye kenu ye wo kenu aka ye kubeni ya di no nya aka nsonum itina mi fa kenu no ekoyi kubeni wo nsonum nti nsona fa dani nyina Sementa ye dia ye yi wo nyina afa ni nyina ye se aban ni beboa ye
Oswafo ya washapom din ho nsam so kwaku agema menu se ene sikasemu apotwe ya ekoso no eno ka ho binti na National Health Insurance Scheme no one more enyinya ohaw ahodo sa ene Universal Health Conference eye coverage conference akoso e won kran no agema menu de sansemi etudwa ye adwuma ye kwe nim de nso wo challenges no be ye sikasem o se Ghana ye economy no ye koye nim na aba form kakra yakua ni ma na aba form kakra tebia be ba form bia no sika se ba health insurance no na ye bibia e wo ho kakra but e umu an ye pagya kwa na asena ye this time round ye ba ye na ye de kakra ye foso ya edu fimflo kakra na ese ko form say even notwithstanding the MBF na ye kono we are getting extra allocation for health insurance until now saying health insurance e pagya you can feel it in the system. Everybody is now renewing their cards. People are now looking for new cards. So I'm coverage, you know, was about 57%. Chief Executive Officer of National Health Insurance Authority, Dr. Bernardo Koboy, and someone with the Tuja and Sunni. Friends, Africa together to look at health financing. Ghana you use health insurance as a major vehicle. The fair conference way na Africa you Africa no yen hwam free ho why be fa so a ye betimi atua ama ye sebi ya manfo munya yare a yetimi aboa won na ye Ghana yi yanya 20 years since I started health insurance amman bebre e be sua de e free ho na ye conference way so that omo be hwe yen ahwe de omo betimi asua e free 2019 ne 2020 adwumayefo bia isipa one more say 1 year a year returning officers enom ne ade e wa abato mu wona e wo tatale sanguli e na won ma bonten no so wo musika ro isi mpenifo amfa ma won mo dia ne obete won ka ebi ni Adom kase e di nkomoyi. Wherever you are, Jen Mensa, why? Or the chairman of the need our money. Yeah, we are speaking from Tatale Sanguli district, yes. And we are the youth who did the exhibition for 2019 exhibition exercise. We are making it known to you that we have done the work perfectly. Sure. We did what is supposed of us, but you people are disappointing us. Sure. You are not making us to what? Enjoy our labor. We suffered, we struggled. We went to places that are not supposed to be. We crossed rivers, we crossed streams, struggling to get our money being paid. But up to now, we have not heard. We did whatever we are supposed to do. We went to Shraj. We went to all places. We went to the police commander, regional police commander. They all disappointed us. But what we are trying to tell you people is that today we are standing here before you, wherever you are, whether you are at home, you are abroad, wherever you are. We want you to know that we want our money being paid. Yes. Wherever you are, or else the EC exercise will not take off. Share any a optometrist na why lead my managing partner a Fresh Look Eye Center Dr. James Freeman dia bisu and there they ato a judge here say nipa bia ye bo ye ni ho no e ban bibia ye hwe say ye ni no eye we are said that 1 year si ho e hwe ani e no de sansemi etudwa World Sight Day. Debia yesi ho se ubiara enhwe nani. This year no team ne loving your eyes at work. Loving your eyes at work. Inti ye body who ewo amankofo ati asese adwuma biara wo ye no. Also mo wani ekọ eye health Yes. Inti se bia adwuma tese ha adwuma it's based on the screens a lot. International no future e brem no se abibiara otina computer echi eye adwuma no. Enema bi wo ho no also hye ne nso. Otina computer echi eye adwuma etimema enisu o wani sowe. Eno sa etima wani kekawo etima wani punsu etima eso hyehyeo nti no enema bi wo ho no so ye bo wani ho ban eno achi okadeka ho se so obi ehye spectacles e wanani no enkyere se ya dibe wanani no so no sa spectacles na ebetimi asa na emom no ebo ma oni ko no etumi hu na de ye spectacles no en correct eni no tesenia bia ohunfa no wano meduro na ho ato da bi spectacle no ne se eyemwa is an optical aid inti wo sha etima hu ade e ma hu ade ye ma otimi di ujuma but se uyi to ho no ma senia wani ne ti ana hu ade no sa na beye
nti spectacle ne de ahoye boafo nti wo sha na aboa wani na menetime hu ade yi adehye ya womo wo obome besiase ya womo ewo poyemantemu se social security and national insurance trust ne de ye na mom no ase ehu ni suro wo womo muso odo wo hu be hyemu ofisa anhwa na fakadam bi aba abekoso womo adwene no adom kase ne won edi nkobo ye stress mrata tri enitis net nye asabi ekuo bi a akoye ankwaku bi ku a obi aska ebedwane eniti informal sector niti wokwa evia TVC kura no omo ahyase a omo organize informal sector so omo ka ho abom na motumi anya bibi pa na daache bi nso omo sumi atumi asetematumi asi omo ye nti ne be sre atiefuo ne ahwefo ne se ye wo individual anase informal sector no yemfa bibi nto ho amechina se ye nyini a nye babia ye betumi anya bibi kakra fa de aboye bra at times ye adwene se be depend owa ye nkwada na se ye ma enukra se ma bibi ba de be se ye nyina so boye ho na nya kakra tri ho ma ye ho a onso be boye bebre snate ye oman ankasa oman ya japade sonko snate ye oman adwumaku ade si wo se ye nhwe sa de ma no so enuti ye sre ye nyi sa fees na some of the insurance companies no e de aba Adom TV Badwam kase na uguso ehwane yatoso de mwakonsan foforo mu na Kuapem South eye apomodin penufo ye wo hose nei bia adwumayefo de onti beto ayo hawde ama won pa nti ama wo adwuma sedenke wo so ye no no wo mo enhunu ne sa director wono na hwe apomodin so wo mensini mo Emily Amponsan ene den semi etuda Nyamane de dorso se na me dey kan ebeboa ye may improve upon ye health status of the people of Kuapem eno no enche say ye ni how ye how no dorso pa ono bo aye bebre na nkran bi no so aye bi na ye how aye wo kese pa ne say ye health facilities no bebre ho no ma bebi omote no ono abo obi na rent ma omo nkenya nke benya permanent structure accommodation eka ho Kuapem South emrahye bedwani obi amoa ene amane boni enkomotwetwe mu ene wodi tu dwase obeedi obetumi biara se de ebeya apomodin adwumayefo ebenya beyi papa de wonti ato aye wonum adwuma ewa asomdwe mu thankfully no so through common fund we see the whole assembly complex there it we see assembly complex we are I say be a president assembly one a bit of my help direct it occupy part or they even come to the new place in the idea it boost because by the boss many every item and through social investment fund also we want to build nurses quarters our constituency but they be an American say e be nya asase a e be a work room so e be to the side man Ekobi ya wofra won ho fixing the country movement say wo mo kobo nsesen wo kanema mpani John Dramani Mahama na nimu ho ni nyina ene se eye airbus ho ensesemo no e wo se pani ne ba na wo bekire mu na fe bebia no kreda no eda adom kase etoso tanda bi be pie mu se o ma di suma si dwa masika ni dwiri mu die bi aba e di sunsuanso bone abre ewiase mu aman bebre enunti eyade a ye mampani dada wanya eyiko a otifie se ye fe no former president John Dramani Mahama ne ho bo mu bia wo ma bo ni din akase court nsihye mu no government official 1 a ye bo ni din se wakwa di dwiri mu no o ka ho bia na o ye wo mu di akire e ka ho ma sa de no e baaye Nsamtrofo nhyiamu na se no osan ede kokobo emane emabunu kua hodo a wo ndisi amanyoku onimu ya free bra we yes obekwa akoye picketing no wo bo wono mu ntrene nyina se wonyan sa anwe ya wo ye no esan se wode wasamba won so a woni wonum edibisi ani keke de ejimredi law abiding citizens of this country ya de you see ye ba be picket. You saw some of the youth in this country going to picket at the Jubilee House. Emrano police for show momo koi. Na se wo de wo no so jim ready. Na so bi so exercising the democratic right.
na so oba so oba be piketi na so wo so ye be ma na obebu mra so a etojewara. We believe in the police service and we are going to be guided by the laws.